imaynalla kaygi kuyamasi. Kunan watejmanta ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta. Pero antes uyarina imaynatachus Japón llaqtapi joven trabajaq diantin enterota mana cuerponta samachishchu chayraygu pay wañuporqa joven kashllapa. Tukuypis qhawaq kangu imaynatachus kay joven trabajaq pero mana cuidaqchu cuerponta. Chayraygu Diosninchik saqiwarqanchik mandamientota maychus qillqasqa kasan kay libro de Éxodo capítulo 35 versículo 2pi niwanchik. Soqta diyasta saqirqayki trabajanaykipaq, pero qanchis día santo samakunaykipaq chantapis Diostatapaq. Pichus chay diyapi llank'aq wañuyta tarinqa. Dios munan cuerponchikta samachinanchikta kallpachanapaq sumaqta cuidaspa. Sichus noqanchik sumaqta puñusun, sumaqta alimentakusun chayqa cuerponchik kallpachakunqa sapadía. Chay Diospaj mandamienton ama qunqaychu munasqa kuyamasi. Bendiciones.